Яа, энийг хайж үзэх гэсэн чи ууц унтраш. За одоо үзнэ. Уншаатан. The year is 2075. Earth is no longer a blue world. The sky is a permanent haze of ash and smoke. Cities lie in ruins, swallowed by deserts or sunken beneath acid seas. Billions are dead. The planet is burning. The cause? Raukar, an ancient cosmic being who claims to be the true heir to Krypton's legacy. The year is 2075. Шууд шүү. Төвчтэй байл та. 10 жил уулзаагүй юм байж. Нэрээ багшир өөрчлөгдсөн бол арай. Mongolian national anthem. Mongolian national anthem.
Пустим мультику вам, а мир титан. Stop us. Don't forget. Зэти. Сэпи. Esse é meu mano DJ, que meu nome é aqui muito bravo.